Nereden açtık? Lukat Center. Lukat Center'dan. Yavaşla. Bayram başlarlamış. 어려운 거 앞으로 가서 앞으로 sonra burada su az mı? Yok. Ortadan arız gider olsun. Ya aç kanday alıptır. Sulaf tesineler biz açtayız da. Mazda Krasavец. Ha? Yakta narını gene. Narın bir yakta oturdu mu? Şu o narın. Kalın kan doğuş demez. Bütün bak köl kayırga oturdu. Ha köl oturulak mı? Batken oturadi az men tanıgan baldardan. Batken tez gördüm az. Xalas çuy var. Batken. Oştuklar oturat da bizim valla. Hoş hizmatta. Oştu ballar oturadi. Amir Şapta bizden surap o sizden uşuңuzдар жақсы келді. Құран жарышымыздағы сіздер программаны білесіздер, ертең олайбыз. Аны дағы бізден атақты Қырғызстанға, Азияға аты шыққан қарбалы достарымыз бар. Ушулардың біргелікте жақсы өткөрүп берет деп тілектешпиз. Анда кейинки концерт программаларды Ильяс Biz başta öyle. Ayberk aka rasıl bitiririz. Bir kol çarp koymuşlar. Gündü gün demey, tündü tün demey. Uyuşturalı dep, arı çulka, beri çulka, mına ушундай кешени сиздерге тартуулап отурат. Урматтуу 84 жылкы агалар, келиңиздер эми Чакан концерттик программага кезек берели. Азыр биз бул тарапка кайрадан өзүңүздөрдүн досуңуздар 1984 жылы Айтылуу Каракулжа жергесинде төрөлгө Кутман Султанов агабызга ыр кезегин берели. Сиздерге бир чыгарма аткарсын, колдон келишинче ойноп, бийлеп, могул жерде өзүбүздүн оштуктардын тили менен айтканда мазза кылып отуруңуздар. Ana gelingizler 84'ler barımız bu. Kırgızdın yüreğinde hoş var.
Oştun жүрегінде 84'tör var. Bulgur Oştun gimini. Sözü Sultan Rayı. Oğlu Kerim Tural. Bir ol çarpmış gibi. Ayağından korkma onlar geldi. O bundaydı o da. Kutmandı günü görmeden hürmetli klastaşlar. Allah Teala'nın şunday günlerinden kayra görsetip atkanına çeksiz şükürler olsun. Alıstan atarıp gelgen jigitlerge de rahmat. Negizi tamaşamayıp bireydi. Yıldızlar çaçkan jarıkta. Yıldızlar baskan tarih var. Gözümdü meni güzgün. Seni şaşmarıktar. Köpürgün kırgız çokçuluk. Jaraşmay toqşoy toqçuluk. Seni baracatan. Köp tamaşalarda bir şeyden çıkarıp koyuyoruz. Anan bu akşam elinecekler. Böyle olanları. İçine de kreskaz göz görtüp koyuyorlar. Lüğürüş etti biz. Biz gelmeyiz de yakın ettiler. Ana geldi Aysa öylese bana çok ödüm sözde ayıp otursun mu demiş. Aysa kadar
Işlar sakın aytmasın işte de. Semizde cinde de koyun da paproyu da koyuyor. Sizler tamaşada çıkarıp çay. Hadi. 8-9 место varsa. Tamam, daha gelsin. Bak. Ozan, noqatlıqlara? Alatoğlu şehirdeki namısını koldan vermegen, önör degende içken aşın жерге koygan, meyman gelse çaldı, zattın şügünün şıdırmalı soygan, uyutkulu ulu elin urpaktары 1984 жылы кыдырылган мырзалар, керемет кешиңиздерби? Çoğunlukla ıntımağınızda beken olsun, altın başınıza esen olsun. Beni varımız gördüm bil. Assalomu alaykum. Hurmatli 1984 yılı tug'ilgan Qirg'izistonning 7 tumandan tug'ilgan qirg'inlar. Yaxshi o'tirasizlarmi? Allohim da bizni 2 kundan beri nasib qilib yüzleşib bir qatorida turib shuncha kelgan qo'noqlar Batken, Jalolot, Narin, Chuy, Talas, Issiqko'l shunchaqda kelgan do'stlar, tag'in bir yo'l xush kelibsizlar. Jo'sh shaharasida va shu sizlar bilan bizning yoshning jigitlar 2 kun xizmatda bo'ldik. Sözünü başına aytib qo'ying. Ish farzanda kamchilik bor. Albatta, qancha kelgan kamchiliklardan sizlardan kechirim so'raymiz. Yeah.
Azaymasın, böyle versin. İntikamı sana versin. Kuday buyursa. Daha gelirki oyunlarda kuday buyursa. Var mı rahmatlıklar? Çok rahmat. Batkeli olsun. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli qonaqlar, ushbu vaqtga kelganlar. Sanoqli o'rtoqlar, shunday bo'lsin. Payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salom bilan duolar bo'lsin. Men kundan beri seni ko'rib, burada bu ishlarga son jin Bu işçiler negizli intimak olmasıdır. Bizden atalar intimakımız var değil. Peygamberimiz aytkan salamdır cayıkla dostluktu bekemde gelebilir. Oşun için biz bu yerde her birimiz bir assalamu aleyküm de uçuşa durgan bolsak bizge ne olun Allah'ın rahmeti cay. Her bir cihinde Allah Teala'nın atı uluktala turgan bolsak al cihinde Allah'ın rahmeti cay berekesi olur. Al cihin iyigilikli olur. Buna hurmatlı dostlar, tuğanlar, bizden 84. yılı tuğulan dostların arasında bilesizdir. Kur'an-ı Kerim boyunca yarış var. Allah Allah'dan kaçkan gündü, bağırdığını birbirinden kaçkan gündü, çınını kıyamattık, dost eline kılar, al dostundan kaçmayın. Al özünün soğuğunun bölüşün, dostunu al, değişte karayı suyun. Bizim bağrımızda Allah Rabbul İzzet, kıyamattık dostlardan kısın, o şunda yine her birimizni değişte suyuruyor durgan insanlardan dolayı inşallah. Kur'an'da Allah Teala ne deyip وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve adamlarını biz bir gına ibadet için yarattık deyip. Oşan için hurmatlı tuğanda bu vakit emniyken Peygamberimiz aytkan kılıç degende bu vakit ötet kete. Oşan için biz intimamızı bekemde, birimlikte, birgelikte daim emni kılaylı. Allah Teala'nın rahmetini tapkanda iki dünya baktırulukla unutulmayla inşallah. Allah razı olsun. Sözüm ahırında bir okuyan aytıp, oşun men sözümü bitireyim. Üç insan erten kıyamatta Allah'ın aldığında beşke kire turgan kezde biröösü alım bolsa, biröösü kar bolsa, biröösü debe ölçü değil. Oşunda aytadi ekenden karı Kur'an'da toluk jattagan Allah'ın sözünü ikra kitaba erten kıyamatta kitabında oku degen kezde her bir ayatı okuganda darajası kötörülür. Bu birinci beşke kirsin dese karı aytadi eken, cevap deytken. Men alımdan uqqanmın deytken, kimde kim karı bolsa, uşunday jakşı darajalar berilet dep, oşun üçün okuganmın. Men deme ölçülük kılbaganda men bunu okuy albayt elem deytken. Alımda aytatken, anda emesem, siz birinci beşke kiriniz degende alım aytatken, men dagı uşul şariatка okuganym üçün deme ölçülük kılbaganda men alım bolbayt elem deytken. Deme ölçü bolsa men ne deytken, men uşul deme ölçülük kanday jakşı iş-çara ekenini alımdan, je karıdan, je bir davatçıdan ukpaganımda men bu nerseni kılbayt elem deytken. Oşun üçün hurmatly tuğanlar, uşu бүгүнкү биздин иш-чарага деме ölçü kılgan, oşun ele, uşu jakşı iş-çaraga, bundan murda da ötüp жаткан iş-çaralarga, bardык jakşı iş-çaralarga деме ölçü kılgan bizdin dostlarımızdan, bardığımızdan Allah Teala iki dünya baktırılıkты ata kılıp, iki dünya razı bolgon bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok rahmat Allah. Şu orundu eğleyenlik için Sultanbekov Abdücalil Oşoğlu'su. Çok geçiresizler. Ha bu oldu geçiresizler. Batkenoğlu'su Askarov Adilet Mırza 3. orunda eğleyenlik için. Azanayt oyunca 2. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 3. orunda eğleyenlik için Azanayt oyunca 2. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 4. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 5. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 6. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 7. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 8. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 9. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 10. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 11. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 12. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çüy oğlusu. 13. orunda eğleyenlik için Kalendarov Abdülganay Çü
birinchi orundu eğiligindigi üçün Sultanbekov Abdüjalil. Oş oğlusu. Alevi Koz oku boyunca 3. orundu eğiligindigi üçün Esenaliyev Ernest Mırza silanan oş oğlusu. Koz oku boyunca 1. orundu eğiligindigi üçün Kalandarov Abdıgan Ağa silanan Çüy oğlusu. Jarım para Urazbayev Musa Ağa silanan 3. orundu eğiligindigi üçün oş oğlusu. Sulaymanov Babacan Ağa silanan 2. orundu algandigi üçün Batken oğlusu. Sultanbekov Abdüjalil Ağa silanan 1. orundu algandigi üçün oş oğlusu. Bir para oyunca hurmatlı tuğanlar 3. orundu eğiligindigi üçün Berdibayev Muhammed Ali Ağa silanan oş oğlusu. 2. orundu eğiligindigi üçün Esenaliyev Ernest Mırza silanan Talas oğlusu. 1. orundu eğiligindigi üçün Askarov Adalet Mırza silanan Batken oğlusu. Жігіттер, урсат білесіздер, ушул каракалардын 5 пара деген Куранын 5 пара бөлүгүндө биздин Ош обласыбыздын Оштун кулуну Рысбек досубузга сөздү берели. Ушул Рысбек досубуздун атайын ушул 5 пара үчүн өзүнүн жанынан спонсорлугу бар. Анда сөз Рысбекте. Ассаламу алейкум. Алыс жақыннан келген достор, меймандар, жақсы есалатасыңарбы. Құда қаласа мына ойын зауықтарымыз өтіп болды. Өте қызығы жоқ. Жақсы барлығыңыздарға келіп бергеніңіздерге чоң рахмат. Жігіттердің арасында Айбек Амштаттарға Алла разы болсын, сіздер айқалан Құран жарышты қосыпсыңдар. Алла разы болсын. Ошол Құран сүйініп біздағы өзіміздің кішкене белектеріміз бар эле. Ана машкура кылып Айбек бардык каракерлерге тегизиле берели дагы. Ана биринчи местага Айбек өзүң айтасыз да. Мына Рысбек досубуздан Алла разы болсын жигиттер. Ушул 5 парага өзү спонсор болду. 1. орунга Абдыганды Каракабыз 40 000 сом. Қалған қатысушыларға ар бирине 2 000 сомдон Абдыган акаңыз. Мына Каракабызга 40 000 сом өзүнүн жанынан, қалған ар бир қатысушыларға 2 000 сомдон өзүнүн спонсорлугунда. Алла разы болсын жигиттер. Бир колдоп койбойлубу? Кандай дейсиздер? Allahu Akbar. Алла этине мактылык берсин. Бул Кур'ан деген Алланын сөзү тугундар. Биз өзүбүз дагы окуй албай калган болсок, ушул учурдан пайдаланып айта турган нерсе балдарыбызды окутайлы. Эртең кимде-ким баласыны каары кыла турган болсо, кыяматта анын жары болот. Ал каары 70 адамды тозоготудан сактап калат, ал бейишке өзү менен чогуу алып кирет. Азыр бүгүн биз иш-чарада өткөндө кээ бир балдарыбыз биз ушуга катышпасак экен деп чекелип отурганда, арабыздан биздин бир кааракелерибизден бирөөсү айтты: "Эй, sen жығылсаң, Алланың Құдай бүйірсе абдан жақсы. Енді қуандым, мұндан кейін де Құдай бүйірсе тұмағын тезінше үзілбесін. Мен сөйлеп көндірейін деді, ғырдашым керек. Себебі уақыт аябай тағар екен. Бияқтан тына сағат 10-ға чейін іштегілер деген мизам ішті баптыр. Бізде іштер өтеді ошо екен мизам. Бияқты ішті баптыр. Ошоға байланышты тоғандар бұл шығармашылық жамааты сыйлармен енді келіп бірді да берейін. Бүгінгі жашыдыдан адам қойып келген 84-тен тұрғатында болсын. Қол қош болсын, қол шап болсын.
шарттар менен башкача жазып бериңиz. Эми алдыга карай улантабыз. Администрация даярбы? Даяр. Даяр болгон болсо, кыргызда жакшы сөз бар. Орусда сыртта жүргөн меймандарды бак жол ишкерге чакырып отургандар. Себеби маанилүү жерине келип жетти. Бүгүнчү Жаныбек агабыз. Өзүңүз баштаңыз. Ошол номинация боюнча 3-орун үчүн Жалал-Абад облусу командасы менен чакырылат. Келип бериңиздер. Ушул номинация боюнча Талас облусу 2-орунга көрсөтүлүп командасы менен чакырылат. Келип бериңиздер. Улуу урматтуу Чүй областын 1-орунга чакырабыз. Ушул номинация боюнча. Кетпей турабыз, сүрөткө чыкпазы. Сүрөткө чыгабыз. Экинге арка тартыш боюнча даярданып тургуздар, убакытта болду. Бул күнүктөрдүн сүрөткө түшкөнчө биз бул жака сыйлоо азы менен чакырабыз. 1000 республикасы боюнча аркан тартышка сыйланмактар үчүн Скол областынын командасын чакырабыз. Келип коюңуздар. 6 адам экен. Жобо боюнча 6 адам көрсөтүлгөн. Келип бериңиздер. Аркасынан улай кырабыз 500 килограмм. Ушул номинацияда Жалал-Абад областынын 2-орун чакырабыз. 6 адамдан экен. Ушул номинация боюнча Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун жигиттерин чакырабыз. 1-орун үчүн колдоп турасыздар. Келип коюңуздар. Ушул жогоруда аталып кеткен номинация боюнча 3-орунга Жалал-Абад облусунун командасын чакырабыз. Кол чабууларбы? Ушул номинация боюнча аркасынан улай чакырабыз. 2-орунга Скол. Ana ыкчамыз. килограммдан бар. Арқан тартыш боюнча 1-орунду алгандыгы үчүн, өзгөчө оюн көрсөткөндүгү үчүн бул команданы өзгөчө айтып кетпесе болбойт.
Bular respublikалық деңгейде өздерінің ойын көрсетіп жүреді. Ертеңгі көчмөндөр ойындарында да бұлар атсалысқанға даярданып тұрады. Бұл үшін біз шақыралып Ош обласының командасы. Әрбір командада 6 адам. Волейбол oyununa mıhtılardan silahını uğratalım. Boyunca mıhtı korgoçuğa Oş'un ikinci komandasında oynayan getiririz. Mıhtı çapıkçı oyunca Oş'un 3. komandasında oynayan Kambarov Mirbek Oşkoylu koyturduğunuzda çındığında Oşkollar oyun gösterdi. Mıhtı baylanıştırıcı, bu degen jana pasovnik. Mıhtı baylanıştırıcı boyunca Abdurahmanov Kursan'dı çakırağız, getiriniz. Mıhtı oyuncu Mahmutov Mirlan'dı çakırağız, getiriniz. Voleybol oyunu boyunca 3. orun için çakırağız. Oş'un 3. komandasında oynayan jigitler çakırağız. 3. orun için voleybol gelipinizler. Hareketlen adam gelipinizler. Oş'un 1. komandasını çakırağız. Gelipinizler. Voleybol oyunu boyunca Şahlanama. Gol. Parmağımızdan sıyrığımızdan kutlu olsun. 375 nomerdeki avtoalanın iyisi eşke çıkıp koyamaz. 375 gelingizler. Evet Jalal. Жалпы Ош облысынан достардың атынан bir an içinde Жолбашы sizlere bir Павлов kaldı. Rahmat. Jalalabat Kuba kutlu olsun. Ya kettik ama çalın. Укугун талашты, аяга жогорку эмоциялар менен оюндар өттү. Ошонун үстүнөн аймагы калкып чыкты. Талас болосун. Талас! Барбызбы?
Her daim kan canını ayalagan. Talaslıklar birinci orunda alıştı. Talas bağımsızlar mı? Kurban kutlu olsun. Tohuyum boynu varsa kim etkisiyle kimdi hain talastan. Çok beğenir. Dike durun yaşın Toğuğa Kırgız Respublikasının kıran jigitlerinin, kıran murzalarının arasında sportluk iş-şaralarının ötüşünün negizinde жалпы medaldık jing tutarı negizinde 1984 yılı doğulgan jigitlerin arasında Жалал-Абад облусту артықшылық көрсөткөнлүгү үчүн сыйлана. Дегенде көрсөтүп бериңиздер. Азаматсыздар, келип бериңиздер. Кана Амир сага келеби, ким келет? Azamat gelsin. Toprağından medallarını kazanamayı. Ekinde üstten kalan geldi. Молодец. Azamatsınlar. Bu iş-şarada bugünkü geçenden beri, 2 günden beri ötkөрүлүп жаткан iş-şarada 13 oyun көрсөтүлгөн болсо, ошол 13 oyundагы алтын медалдардан артык калып, 5 медал менен ашыкча жыйнагандыгы үчүн Жалал-Абад облустун сыйламчылар колчаңдар болсун. Ошону менен бирге 4 медалдан алгандыгы үчүн 2-3 oyunду багындырган Bana geldiler, var mı olurlar? Açıkça gençlikler olsa geçirinizler, büyüklerimizlerle, yüzlerle İslam'a cephe olunuzlar. Ki iki işlerinde görüşmek geçeyin, Allah'ın amaçını saklasın. Atığa kargaya bir eko söz verelim, dua kılıp koysun. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı Oş şahrının, şu Oş oblasının 84 dostlar, bugünkü iş-şarаны өчө жогорку деңгээлде дайынданып кызмат кылып өткөздүңүздөр. Алла Таала сиздерди экилиме бактылуу кылсын. Амин деп туруп бир дуа кылып коелу. Ата менен элге өрөт, жамыр менен жерге өрөт иншалла. Амин. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma fi sahibi hada at-ta'am wal akili. Allahumma ij'al darbatahum da'iman wa awladahum aliman salihan Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Bugün şu bizim 84. yılkı dostlarımızga Allah Taala daima жақшылығын bersin, iki dünya baktılığın bersin, үй-бүлөлөрүндө тынчылык, аманчылык, уулдары, кыздары элге, динге, жерге кызмат кылган жакшы инсандардан болсун. Кыргызстаныбызда дайыма өнүгүү болсун. Allah Taala эч асатпасын, балагысыз афаттардан өзү асырап, өзү сактасын. Эли журтубузда тынчылык, аманчылык, жакшылык Allah Taala экилиге бактылык берсин. Ушул бүгүнкү келген досторубуз бардыгыбыз ынтымагыбыз дайыма бекем болсун. Ушундай жакшылык күндөрдө жакшы иш-чаралар жолугайлы иншалла. Ар бирибизди Allah Taala бул дүйнөдө да ахиретте өзүнүн бейиши менен сыйлап, күнөөлөр магфират эйлеп, достугубузду түбөлүк кылсын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Amin. Bi rahmetike ya. Amin. Hurmatlı Çetin 84. жылғы ағалар үйіңіздерге аман есен жетіп алыңыздар, келген адамыңыздарға разы болыңыздар. Құдайым бөлі қырсықтан алыс қылсын, жақсылық күндеріңіздерді